umuryango uvuga ko uharanira uburenganzira bwa muntu wa Human Rights Watch wasuzumye amayeri 4 yakoreshejwe n'ingabo za Isirayeli mu bikorwa byazo bya gisirikare byakorewe muri Gaza, no guhera ku gukusanya amakuru, kuyahuza, kuyasesengura no gufata umwanzuro yashingiyeho kugera no ku gihe cyo kugaba ibitero. Mu ntambara yose yatangiye ku itariki 7 y'ukwezi kwa 10 2023 kugera kuri aka gahenge kariho ubu ngubu, ubwenge bukorana cyangwa buhangano AI nibwo bwayoboye ibitero mu by'ukuri. Umugaba w'ingabo kimwe n'umugaba w'urugamba nta kazi bari bafite ko gusesengura amakuru. Icyo bo bakoraga ni ukwemeza ubusesenguzi bwakorwaga n'ubwenge buhangano bwakoreraga mu maboko y'abahanga mu by'ikoranabuhanga, ku buryo iyi ntambara ifatwa nk'iya mbere ku isi yayobowe n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano mu mayira ahambaye cyane, ibyitwa phone tracking mu kugenzura aho abantu bari. Uburyo bwa kabiri bwa AI ni ubwitwa The Gospel. Ubu ngubu bwo butanga urutonde rw'amazu cyangwa se ibindi bikorwa remezo bigomba kuraswa. Uburyo bwa gatatu ni AI yitwa Lavender. Lavender yo igaragaza abantu bafite amanota menshi mu gukoranya imitwe yitwaje intwaro cyangwa se gukorana nayo aha muri Gaza nyine, hanyuma ababonye amanota menshi bakagabwaho ibitero bakicwa. Iya nyuma ni yitwa What is Dad, hariho n'akabazo. Yo ishinzwe gufata umwanzuro wemejwe n'izo AI abagomba kurimburwa nta kabuza. Igiteye impungenge rero ni iki, nuko AI idashobora gutahura abantu bari kumwe n'umuntu ugomba kwicwa, kandi hari ubwo umuntu yabaga ari kumwe n'abandi bantu uko byagenda kose, ndetse ahubwo ari abasivili. Itegeko ryavugaga yuko mu gihe umurwanyi wo ku rwego rwo hejuru ari kumwe n'abantu batarenga 100 bidahagarika igitero kabone niyo bapfana uko bakabaye. Umurwanyi mutoya uri kumwe n'abasivili batarenga 20 ntabwo byabuza iyi AI kugaba ibitero byayo ngo imuhitane. Uko niko rero hishwa abantu barenga 60,000 kubera amakosa y'izi AI zakoreshwaga mu ntambara zo muri Gaza. Ku itariki 14 y'ukwezi kwa mbere 2026 urubuga rwitwa Brussels Morning rwasohoye raporo bayiha umutwe bati Does Google back Israel? Key facts and context. Mu by'ukuri Google yaba ifashe Isirayeli, ibimenyetso n'ibisobanuro. Amakuru meza nuko abantu batunze imodoka mu Rwanda ubu 80% byazo ni imodoka mbera byombi hybride. Ariko amakuru mabi nuko 40% by'izi modoka ziparitse mu magaraje hari zikiri guhanyanyaza kugenda, ariko zirashyuha cyane kandi zigacika intege. Ibi rero byaba ari igihombo kitabonerwa izina igihe mu Rwanda hataba hari aba engineer bo mu igaraje rya Kigali Automotive Rapid kureviza moteri, gukora maintenance ku modoka za Hyundai na Kia, barebaho bamenya ibibazo byose by'imodoka kubera ko bayisikana n'ibyuma kabuhariwe na mudasobwa, bakora boîte z'imodoka, batiri za hybride bakanazisimbuza. Mu mpamvu nyinshi zatuma uhitamo kujyana imodoka yawe muri Kigali Automotive Rapid nuko bafite ibikoresho bigezweho muri aka kazi. Abakanishi bamenya imodoka za hybride babiminuje, bakagira n'ibiciro biri hasi byoroheye umuntu wese. Murabizi ko buri muntu wese ujyanye imodoka mu igaraje yifuza kwifatwa neza kandi akayihabwa bwangu. Ibi rero babyitaho cyane. Urabona uwo mwotsi ukuntu ucunshumuka, imodoka yawe iramutse rekura umwotsi kuri uru rwego, urimo uratwangiriza umwuka wo guhumeka, ariko nawe uri kwangiza imodoka yawe. Dore ukuntu bizakugendekera, ikinyabiziga cyawe kizangirika burundu, cyangwa nujya gusaba control technique mu bijyanye n'umwotsi uzataha amaramasa. Gusa hari inkuru nziza, hari ahantu wajyana imodoka yawe ukizera yuko isubizwa ari mu ryerye na control y'umwotsi ukaba uyizeye. Ni mu igaraje rya Kigali Automotive Rapid. Wadusanga Igikondo kuri Merezi ya 2 ku muhanda wa KK 706. By'umwihariko abari impuguke mu modoka za Kia na Hyundai no ku yandi moko yose ya hybride barebaho, bakorana service zose za mekanike ku modoka yawe. Muri Kigali Automotive Rapid dukora n'imfunguzo z'imodoka z'ubwoko bwose. Bahamagare cyangwa bandikire kuri WhatsApp kuri 0782 97 83 30 cyangwa kuri 0782 794 098. Uretse Google, Microsoft nayo ivugwa muri dosiye yiswe genocide mu by'ukuri yakoreshejwemo ikoranabuhanga rihambaye umuntu atigeze atekereza. Byagenze gute kugira ngo AI yisange mu ntambara yo muri Gaza, ahubwo abagaba bakuru b'ingabo badashobora gufata n'ibyemezo bihambaye cyangwa batigora? Ikaze uri kuri Gentil Gedeon Official.
n'ubusanzwe ikigo cya Google kimaze imyaka irenga 20 gifasha Israel mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Mu ntangiriro Google yafashaga Israel mu bucuruzi n'iterambere, biza noneho kuzamuka bigera no muri politiki n'igisirikare. Google itanga igisubizo cy'ikoranabuhanga rishingiye cyane ku bubiko cyangwa se cloud. Mu myaka 5 ishize ubwo bufasha bwariyongereye bujyaho ubwenge bukorano, kandi noneho imbaraga za nyazo zishyirwa mu bijyanye n'umutekano w'igisirikare. Muri ubu bufatanye Google yemeye uruhare rwayo nk'ikigo cy'ikoranabuhanga ku isi, cyane cyane gutanga ijambo rya politiki n'igisirikare mu karere. Imikoranire ihanitse yanyujijwe mu mushinga bahaye izina Project Nimbus. Ibi bikorwa bifasha Israel kuba imbere y'abaturanyi bayo mu ikoranabuhanga, mu gukusanya amakuru ndetse no kwasesengura mu bijyanye n'umutekano n'ibikorwa by'ingabo. Ariko kandi hari impungenge ku budakemwa n'imbago za Google ku bijyanye n'amahame ndetse n'ubumuntu. Ikoreshwa ry'iri koranabuhanga naryo ngo rigibwaho impaka, ndetse abantu benshi ntabwo barishyigikiye. Nubwo ariko bimeze gutyo, Google yahisemo gukomeza gufasha Israel. Nyuma y'imyaka 5 gusa Google ibayeho, yahise ifungura ibiro bya mbere muri Israel, ubwo ni muri 2006. Kuva ubwo rero iki kigo cyatangiye gutanga akazi ku bahanga b'Abayahudi babarwa mu bihumbi, bakagira ibyicaro i Tel Aviv bakora akazi kabo. Mu kwigarurira abahanga b'Abanya-Israel n'ikoranabuhanga ryabo, Google yaguze amashyirahamwe menshi y'abantu bakora iby'ikoranabuhanga muri Israel. Mu bigo byaguzwe harimo Waze, binyuze mu masezerano y'ubucuruzi bwa miliyari y'amadolari, harimo no kugura application y'indangamuntu ya GPS kubera yuko yakorewe muri Israel. Uko Google yibwiraga yuko iri kwigarurira abahanga b'Abayahudi, ni nako Israel nawe burya yigaruriraga Google. Nyuma y'imyaka 5 Google yari yaramaze guhuzwa na gahunda nyinshi z'ingabo z'Abanya-Israel ndetse na gahunda za leta. Mu bihumbi 2021 niho Google na Amazon basinye ku masezerano na Israel yo gutangiza gahunda yiswe Project Nimbus, ifite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 200 y'amadolari. Aya masezerano akubiyemo ububiko bw'ikoranabuhanga ku makuru ya guverinoma ndetse n'ingabo. Aha rero naho haziyemo ubwenge buhangano AI bugomba gukoreshwa mu kugaba ibitero, hatagendewe cyane ku masesengura n'imyanzuro byakorwa na mudasobwa gusa. Iperereza rya Human Rights Watch ryasanze Project Nimbus yarahujwe cyane n'igisirikare cya Israel, ndetse bamwe mu bakozi ba Google bavuze yuko batagifite ikintu bakora ku mikoranire y'ikigo cya Google na Israel. Mu buryo bwuzuye, Google yongereye ubufasha bw'ikoranabuhanga mu nganda za gisirikare muri Israel guhera umunsi Hamas igaba ibitero kuri Israel mu mpera z'ibihumbi 2023. Ku busabe bwa Minisiteri y'Ingabo muri Israel, Google yatanze uruhushya rwihariye rwo gukoresha ikoranabuhanga ryabo nka Vertex AI hamwe na Gemini AI. Iri koranabuhanga rikoreshwa cyane mu gutunganya amakuru n'itumanaho. Hamwe n'iryo koranabuhanga rero, Israel yabonye ukuntu yinjira mu makuru y'abanyamahanga bakoresha serivisi za Google cyane cyane mu karere. Ubwo ahinjiriwe cyane ni muri Gaza. Muri 2025 nibwo Google yaguze ikigo cy'Abanya-Israel cya Wiz gikora ibijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga. Gemini AI ifasha Israel gusesengura inyandiko ndetse n'amajwi. Amadosiye y'imbere muri Google agaragaza yuko abakozi ba Google bashyizeho umwihariko kuri Israel kurusha ukuntu byakorwa ahandi, kugera naho Israel Defense Force yagenzuraga itumanaho ryo muri Gaza uko yakabaye. Imikoranire yimbitse iracyahari ariko nibanga. Hari naho byageze abakozi bamwe muri Google bashaka kubyamagana, ariko barushwa imbaraga kubera yuko hari Abayahudi bakomeye cyane n'ubundi bakora hangaha muri Google. Mu rwego rwo gucecekesha abantu bigaragambya, Google yakoze ibikorwa bitandukanye byo gufasha abababaye. Mu ntambara yo mu kwezi kwa mbere mu 2024, muri uko kwezi konyine Google yatanze inkunga ya miliyoni 8 z'amadolari, arimo miliyoni 4 zahawe Israel mu rwego rwo gutangiza imishinga 20 y'ubwenge buhangano. Izindi miliyoni 4 zoherejwe muri Gaza gushyigikira imishinga 1000 y'Abanyapalestine no gutangiza indi mishinga 50 muri urwo rwego, no gutangiza indi mishinga 50 mu rwego rwo guhanga imirimo yagera ku 2500 muri Gaza. Kubera ko ari amakuru y'ubufatanye bwa Google na Israel yari yaratangiye kujya hanze, Google yongeye gutanga miliyoni nyinshi mu miryango y'abakorerabushake bakora ubutabazi n'ubundi bufasha muri Gaza.
abashakashatsi bo muri Human Rights Watch bo bavuga yuko ubwo bufasha bwose bwari bukubiye mu ngamba zo guhisha uruhare rwa Google mu bitero Israel igaba muri Gaza. Mu by'ukuri ngo Google ahangaha yaba ari nk'ikirura ariko kitera umwitero w'intama. Israel kandi yashyize imbaraga nyinshi cyane mu kwerekana ko projet ya Nimbus igamije gufasha guverinoma mu nzego z'ubukungu, ubuzima, ubwikorezi, uburezi n'ahandi nko mu gisirikare, ko ndetse muri makeya ari umushinga ugamije kuzamura ikoranabuhanga mu buzima bwa Israel. Gukoresha ubwenge bukorano bwa Google mu ntambara zo muri Gaza ni ibintu byatumye abakozi bamwe ba Google bakora imyigaragambyo. Systeme za AI zirimo Lavender ndetse na The Gospel zikorera ku bubiko cyangwa servers zo kuri Project Nimbus, kandi izo ngizo zagenaga abantu bagomba kuraswaho. AI ubwayo yakoraga urutonde rw'abagomba kwica n'inzu bagomba gusenya muri Gaza. Uko niko indege za Israel zishobora kurasa ahantu hari abantu 500 kubera ko AI yerekanye yuko harimo umuntu umwe ushakishwa na AI iri automatic kurusha uko biri logic. Niba isesengura rya AI ryerekanye ahantu hari telefone y'umukozi wa Hamas cyangwa se hari intwaro cyangwa andi makuru y'ingenzi, hahitaga haraswa hatitawe ku bindi bintu ibyo ari byo byose bihari. Iyi raporo ivuga ko systeme za AI zishobora kwirinda amakosa yo kwibeshya ku rwego rw'10% gusa. Iri janisha rero niryo risobanura neza impfu z'inzirakarengane zirimo nk'abanyantege nkeya, abarwanyi, abakene, abagore n'abana. Ubusanzwe nta musirikare wakoroherwa no kwemera ko indege irasa inkambi yuzuye abantu bagera mu bihumbi, kubera yuko gusa harimo umurwanyi umwe wa Hamas cyangwa se umuterabwoba. Nta wabigemera. Gusa AI yo ntandi mahitamo ibona, ibara amanota hanyuma ikavundereza umwanzi akaraswa. AI yakoraga igenzura ku banye-Palestine bangana na miliyoni 2.3. Hanyuma rero ugaragayeho ikimenyetso wese akicwa. Iri koranabuhanga ryavogereye amahame agena ubusugire n'uburenganzira bw'amakuru y'ibanga muri rubanda. Nka AI ya mbere ya Weya Izdad yatangaga amakuru y'igihe umuntu ari gukekwaho yinjiye mu nzu cyangwa se inzu yinjiyemo. Nyuma yo kwinjira mu nzu rero, indege za Isirayeli zahitaga zirimbura ako kanya. Ntibitaga ku bantu bari muri iyo nzu, abayegereye cyangwa se ibindi bintu biri hafi aho ngaho. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye yuko Google ikurikiranwa mu nkiko ku ruhare rwayo mu byaha by'intambara n'iby'inyokomuntu byabereye muri Gaza. Umunyamakuru w'umunya-Israeli witwa Yuval Abraham yaganiriye n'abasirikare ba Israel bamwemerera yuko bakoze amahano muri Gaza. Yaragize ati ibitero byemezwaga na systeme za AI, ni nayo mpamvu umurwanyi umwe wa Hamas yapfanaga n'ibihumbi by'inzirakarengane. Yuval Abraham niwe washyize hanze amakuru y'ukuntu AI yitwa The Gospel ariyo igomba kubazwa ibikorwa remezo byose byarimbuye muri Gaza, harimo n'inyubako, kaminuza n'ibigo by'imari. Abraham avuga yuko AI za gisirikare aricyo cyago gikomeye cyane ku basivili, kandi ko nta muntu n'uyu n'umwe ugomba kubazwa inshingano. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Ikibazo nuko bakubwiye yuko bitaboneka ngaha muri Afrika. Nibyo ntabwo bakubeshye, ariko harabiyemeje kubikuzanira kuri salo iwawe utavuye mu rugo. Ibikoresho byose byo mu nzu bya original nzahantu wabikura ku bwinshi ni muri Golden Furniture, iduka rutura mu rubavu rw'inyubako yo kwa Rubangura mu mujyi rwagati, munsi y'ahazwi nko ku gicupa cya Coca-Cola. Ikirenze kuri ibyo, ibiciro bya Golden Furniture ni ikiranguzo, kandi aho waba uri hose muri Kigali baragutwaza ku buntu. Duhamagare ku murongo utishyurwa 1514 cyangwa 0788 200 507. Isirayeli yateguye ibintu byayo neza cyane ku buryo n'abakozi b'ikoranabuhanga batashoboraga gusobanura ibyo bakoze muri intambara. Peter Thiel yashinze Palantir Technologies aherutse kujya mu kiganiro cyabereye muri Cambridge Union, ananirwa gutanga ibisobanuro bihagije bigaragara ku ikoreshwa rya AI mu gisirikare cya Israel, aho yaryaga indimi akamara kanya ari gutekereza cyane nta kintu asubiza. Mu mashusho ari ku mbuga nkoranyambaga haraho Peter Thiel agira ati reba nanone, jewe ntabwo ubundi
nako murabizi ukuntu nabyinjiyemo cyane cyane, cyangwa se nanone tukabyinjiramo twese, ntacyo bimaze. Murabizi yuko mbese akaguma muri ibyo. Ati murabizi yuko atari jyewe uri ku gasongero ko kuvuga ku mbaraga zose z'ikoranabuhanga n'uburyo zikoreshwa na Isirayeli. Ati ni ukuri kuri jyewe byangora kubisobanura neza kubera yuko mbogamiye kuri Isirayeli. Kuvuga ibyo dutekereza kuri buri kintu ntabwo ari ibintu byacu. Mu magambo ye ati jye ndizera yuko Israel Defense Force yahawe ububasha bwo kwemera ibyo ishaka gukora. Mu magambo ye ati jye ndizera yuko Israel Defense Force yahawe ububasha bwo kwemeza ibyo ishaka gukora kandi bikorwa kuri rusange. Ati uko niko mbyumva rero, nubwo nagerageza kubyiyumvisha ku mpamvu yuko jyewe ngera ku makuru yose yihariye, nta gisubizo gikwiriye natanga. Ndatekereza yuko ari ibintu bidashoboka ndetse ntabwo nabyemeza na gato. Umuntu wo mu ngabo za Isirayeli waganiriye n'ikinyamakuru cyitwa Plus 97 Magazine atangaza ko abakuru b'ingabo babwiwe yuko AI ya Lavender yirinda amakosa ku rwego rw'10% gusa mu gihe nta muntu uyifashije, ariko ngo bakabyirengagiza. Mu kwezi kwa mbere gusa kw'intambara, AI yitwa Welzdad yatanze urutonde ruriho abanyapalestine 37,000 bagombaga kwicwa nk'uko bigaragara mu makuru ya Plus 97 Magazine. Umusirikare mukuru uri mu bemeje gukora ibi bitero bishingiye cyane ku mabwiriza ya AI yaragize ati ntabwo twashakaga kwica abarwanyi ba Hamas ari uko bari ku rugamba cyangwa se mu birindiro bya gisirikare gusa, twagombaga kubasukaho ibisasu biremereye aho bari hose, harimo no mu ngo zabo. Ati cyambere burya kwari ukubica. Ahantu heza ho kubohereza ni mu ngo zabo, kandi AI dukoresha zubatse mu buryo zimenya neza igihe bagereye mu ngo. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 4 2024 i Geneve habereye umuhango wo kugaragaza raporo y'abahanga mu muryango w'abibumbye ivuga ku ikoreshwa ry'ubwenge buhangano mu gutanga amabwiriza ya gisirikare agenga imyitwarire ya Israel muri Gaza. Muri iyi raporo basobanura yuko AI yahitanye abantu benshi, zize yuko abarwanyi ba Hamas bakundaga kwivanga muri rubanda cyangwa se nanone ahantu hatangirwa serivisi rusange. Iyi raporo bayise UN Special Rapporteur on the Occupied Palestinian Territory yashyikirijwe akanama ka Loni kitwa Human Rights Council. Ivuga yuko AI za Gospel hamwe na Lavender na Welzdad zigomba kuzabazwa ubuzima bw'abasivili barenga 50,000 bazize imyanzuro itarimo ubumuntu yatanzwe na mudasobwa gusa. Ugomba kubazwa izo mfu ngo ni Google kubera ko ari itanga izo serivisi binyuze muri Project Nimbus. Hari aho iyi raporo igira iti dufite impungenge nyinshi cyane ku ikoreshwa rya AI mu kurasa amazu y'abakekwaho gukorana na Hamas cyane cyane mu ijoro ubwo abantu baba basinziriye. Izo nyubako ziraswa ibisasu biremereye bizwi nka diamond bombs, bigakorwa hatitawe ku bandi bantu barimo imbere mu nzu cyangwa se abaturanyi babo. Iyo myitwarire ituma hapfa abantu batagira ingano. Muri iyi raporo harimo yuko mu byumweru bya mbere by'intambara indege za Israel Defense Force zarasaga inyubako nini cyane zose mu bitero byiswe power targets. Izo nyubako ntaho zari zihuriye n'imitwe yitwaje intwaro, ahubwo ngo yari amayeri matindi ya Israel Defense Force yo guhahamura rubanda no kubashyiraho igitutu kugira ngo bitandukanye na Hamas nk'uko byemejwe n'aba bahanga. The Guardian yashyize hanze raporo igendeye ku nkuru za Plus 97 hamwe na Local Call isobanura yuko abanyapalestine babarizwa muri Hamas bashyirwaga ku rutonde rw'abantu bagomba kwicwa rukorwa na AI hatitawe ku mwanya umurwanyi afite cyangwa se ibikorwa bye. Abarwanyi batoya nibo bagombaga kwicwa n'ingabo ubwazo. Ikoreshwa rya dumb bombs ryemejwe kubera yuko ari byo bisasu bihendutse, nta mpamvu yo gukoresha ibisasu bihenze cyane ku bantu baciriritse. Nk'urugero, hari ibitero byagabwe mu majyepfo ya Libani mu nzu yo guturamo iri mu gace ka Binti Jibel. Icyo gitero cyiciyemo abavandimwe babiri, Ali Ahmed Bazi na Ibrahim Bazi, hamwe n'umugore wa Ibrahim witwa Shaluge Humond. Aba bavandimwe n'abanya Australia. Ali Ahmed yari asanzwe muri aka gace mu gihe Ibrahim we yaraje kubasura aje no gucyura umugore we wari uhamaze iminsi ngo basubirane i Sydney. Hezbollah yavuze yuko Ali Ahmed ari umwe mu barwanyi babo, ariko abandi bose bazi imyanzuro ya AI
The Guardian ikomeza ivuga yuko Israel Defense Force yashyizeho imbibe ntarengwa ziswe pre-authorized limits zivuga ko abasivili bagomba kwicwa mu gihe bari kumwe n'abarwanyi ba Hamas. Uwatanze aya makuru avuga yuko mu gihe umurwanyi wo mu nzego zo hejuru ari kumwe n'abantu ngo batarenga 100, ubwo ngubwo abo bose bagomba gupfa nta kibazo, cyangwa se nanone abanyamahirwe bakarokoka, ariko ubundi nta mpamvu yo kubagirira impuhwe. Ku murwanyi usanzwe mutoya imibare yagiye ihinduka bitewe n'aho intambara igeze. Mu byumweru bya mbere itegeko ryavugaga yuko mu gihe uwo murwanyi ari kumwe n'abasivili batarenga 15 ubwo nyine bagomba kuraswa bose. Mu minsi yakurikiyeho umubare waramanutse ugera ku bantu 5. Ahagana ku musozo w'intambara itegeko ryavugaga yuko umurwanyi wari wese uri kumwe n'abasivili batarenga 20 nabo agomba kuraswa n'abasivili bakicwa hatitawe ku ipeti rye cyangwa se umwanya yari afite cyangwa ibikorwa. The Guardian ivuga yuko abayobozi ba Israel Defense Force bahakana ayo mategeko yose batanga cyangwa se ibikorwa bya AI, bagasobanura ko igikorwa cyo kwica umurwanyi wese gisesengurwa ukwacyo bitewe n'urwego umuntu ashakishwaho yuko nta tegeko rusange yashyiriweho n'ibindi. Muri iyi nkuru umusirikare witwa Moyes yabwiye umunyamakuru ko abasirikare bahabwaga urutonde rw'abantu bagomba kwicwa, igihe bagomba kwicirwa n'aho baherereye, ariko ntabwo abasirikare bamenyaga neza ko ayo makuru n'amabwiriza byaturutse kuri AI. Mu nkuru yasohowe na Le Monde, umunyamakuru Elise Vincent yanditse yuko ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gisirikare bigabanyijemo ibice bibiri. Hari fully automated systems, ibingibi birikoresha 100%, hakaba na late automated weapons bitanga umwanya ku bantu babikoresha ku buryo bashobora kugira ibintu runaka bahindura ku myanzuro. Muri iyi nkuru kandi harimo ibyavuzwe na Joel Delaussy, umushakashatsi mu kigo cya Institut Français de Relations Internationales. Uyavuga yuko intambara ryakwiriye kwegurirwa mudasobwa gusa, ko ubwenge bwa muntu bugikenewe nk'uko biteganywa mu mategeko mpuzamahanga agenga iby'intambara. Yavuze yuko atazi neza ubwoko bw'ikoranabuhanga Israel yakoresheje muri Gaza, niba ryikoresha 100% cyangwa se niba rikenera amaboko y'umuntu. Dr. Mark Tabo nawe ni umushakashatsi muri Stockholm International Peace Research Institute, avuga yuko no mu gihe hari imikoranire hagati y'abantu n'ikoranabuhanga usanga ikoranabuhanga riri kuganza abantu cyane. Sashman ho yasoje avuga yuko iri koranabuhanga ryatangiye ryikoresha, ariko Israel Defense Force ikaza gutangira kurigenzura ubwo bari bamaze kubona yuko hari gupfa abantu benshi cyane kandi abenshi ari inzirakarengane. Turabashimiye, nimugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Umunsi w'ibirori uregereje, ibintu byose biri ku murongo, gusa hasigaye ikintu kimwe gusa: umwambaro wawe ukeye kandi ukunyuze n'uwabazaguherekeza. Inshuti zawe nazo zirakubaza ahantu zakuri cyangwa cya danje kubera ko zirakwemera uri indorerwamo yabo. Rekeraho rero kwirirwa ubaza umuhisi n'umugenzi ngo nakurangira aho wakura costume nziza, amashati n'inkweto cyangwa indi myenda ukeneye. Dore urutoki rwanjye ndagutungira Golden Fashion, niwe mufatanyabikorwa wawe mu kwambara neza, yaba imyenda n'inkweto by'ibirori, ibyo kwambara mu kazi, ibyo muri weekend, yewe na bamwe bakenera imyenda n'inkweto byo kujya kuri terre mu kazi. Nababwira iki? Karibu muri Golden Fashion wihitiremo ibikunogeye. Dukorera mu nyubako ya Tedemir mu ruhande rwo hepfo imbere yo kwandamage. Urabona icyapa cyacu kinini cya Golden Fashion, cyangwa uduhamagare kuri 0788 35 91 85 cyangwa kuri 0788 200 53. Karibu muri Golden Fashion.